Morago ga dingwaga tse 3, Senatla o ne a boela lwapeng. Mabaka a gagwe e ne e le gore o ne a lekile go itshimololela kgwebo kwa India morago ga go fetsa sekolo, mme dilo tsa seke tsa tsamaya sentle. O ne a tlhalosa fa dilo ne di tsamaya ka tshwanelo kwa ntlheng, mme tsa tsaya phekelo e sele morago ga go tsenya molekane ka ene wa kgwebo gore a kgone go mo thusa go fokotsa bokete jwa kgwebo. Molekane yo o ne a ja madi mme a phutlhamisa kgwebo. Ka jalo, Snacks a iphitlhela a boetse gae go sena le fa e le sesupo sa gore o kile a bo a na le kgwebo. Mo dingwageng tse 3 tse, ke ne ka fitlhela nna le bangwe ba setlhopha sa rona re tshwerwe kgapetsa-kgapetsa. Re tshwaretse borukhutlhi jo bonnye bogolo jang mo metsaneng e mabapi le Matebeleng. Re eteletswe pele ke Danger. Ke gakologelwa a bua nako nngwe re ntshiwa mo seleng re ne re letse mo teng bosigo gare, go le mo mosong a re, Zanti ga se sepe monna botshelo, dilo tseo a tlwaela. Ka nako e, ke ne ke kgona go thusa mo lwapeng fa le lefale ka madi a re neng re a bona mo ditirong tsa rona tsa setlhopha, ditiro tsa borukhutlhi. Mme le ene o ne a setse a latlhetse toulo ka a ne a lekile makgetlho a le mantsi go bua le nna, mme ke sa reetse. Botshelo, tota ke eng o sa reetse? Ga o bone gore o ikepela le mina? O ntshegisa ka batho ba motseo. Ke eng o latlha botshelo jwa gago motlhofo fela jaana? O mpitisetsang pelone ngwana ke wena? O lady, ke dire jang? Time out takile, family re latlhile, Senatla le ene fela jalo. A re o boetseng ebile? Ke ne ke tshwanetse go dira sengwe for wena le mofenyi, le ka go tlhaloganya. Se ke neng ke se bua sa dira gore mme a itsheke dikeledi mme puisano a rona ya felela gone foo. Nna le Snacks re ne re sa buisane malatsinyana a sena go boela mo lwapeng. Fa malatsi a ntse a tsamaya, ke ne ka tlelwa ke kakanyo ya go mmotsa gore a re o ntse a le kae. Go ne go lebega mme a ne a bipile mpa ka mabele mabapi le kgang ya ga Senatla. Re iphitlhetse re bapolana ka mafoko. Snacks, o vaile ka zaka ya ga Time mme wa bua o sena go e fetsa. Wa yo diralo? Wa tsenwane mona, o se ka lebala gore mogolong, o mpuise sentle. Nkgonne wa soma mang yo o tlogelang bo morwarrago ba le nosi gore ba itshetse? Snacks a funa face mme a nka tumela. Ke utlwa gore o dinelanyana malatsing, mathata ke eng? A go letsa lentswe a bo a tlhamalatsa potso Snacks. Mofenyi o ne a na le Billy ba tshameka bolo kwa patlelong, mme o ne a tsena mo lwapeng mo maitsiboeng a fitlhela nna le Snacks re omana, a tswa go rekisa merogo mme a leka go tima melelo ka bojotlhe jwa gagwe. O ne a baya sejana se se neng se tsentse morogo fa fatshe a bo a re biletsa fa isong. Hei, lengole ke le gana go fola banaka. A mme le tla tlhola le fodile ka ne ke itlhoboge. Mme a bua jaana a ba akanyetsa lengole la gagwe. Ke ne ka tabogela go mo thusa pele ga ke ipatlela manno, ra bo re iphara fatshe. Mme a hemela kwa teng a bo a hemela kwa ntle pele ga a ntsha mafoko. Ke a leboga botshelo ngwanaka. Jaanong tla ke go tlhalosetse sengwe. Ga ke a go bolelela mabaka a ga Senatla ka e ne e se maikarabelo a gago go rwala morwalo wa mofuta o. Ke kopa gore o segele leswabi le o neng o le beetse Senatla fa thoko. Le bana ba motho ebile ga gona ope yo mongwe yo o le ratelang botshelo. Mme, a mme ene Snacks o mpona ke le monna wa tota. Ka bua ke lebisitse tlhogo fatshe gore ba se ka ba lemoga fa ke itshekile dikeledi. Ao, yaanong e hopotso e tswa kae? Ija, Senatla ngwanaka, a ko leke go gakolola monna wa ka setlhophanyana se sa bone. Ke mo gakolola jang a ntse a ntlwaela jaana o ledi. A ke re Setswana sa re fa ngwana a lelela legodu o le monee. Banaki, a re epele selepe, ke a lo kopa. Ke ne ka tshikinya tlhogo, ka bo ke emelela ka tšhakgalo ke ya ka moreng ya me le mofenyi.